Представа «Скорея Когут за Кукурика» настала у копродукції Руського народного театру «Петро Різний дядя» і Драмського студія Руського культурного центру. Неї реалізації були ангажовані вкупно 17 особи, а glumecku čast tvorja 9 glumci. Po dlhšej pauzi pre pandemiju koronavirusu predstava konječno vyvedena pred publiku. Prešlo odlično. Najse sme veľa robili na tej predstavi u uslovioch, jak si sami spomnili, tej epidemiji, svetovej pandemiji. Nie było ľahko pozberať takú jednu, môžeme povedať, veľkú ekipu s ohľadom, keľo my máme Rusnáci glumcoch, ale nije. Pozberali sme še i pospíšalo še nám napraviť, a môžem povedať, da 85% od toho, co sme zadumali. Є досить коментарі, що сам не встигла všetky чути, але všetky потераз sme čuli pozitívni, ľudia zadовольні, páči sa im ambijent, u ktorým sme bavili, páči sa im gluma, páči sa im na jaký spôsob sme mali tú glumeckú napartosť medzisobno. To veľmi pochváľali, takže dúmam, že toto predstava, čo še veci bude ubavjovať, to bude vše lepšie i lepšie. Реалізування представи потримали Pokrajinski sekretariat za obrazovanje, predpisanja u pravu i nacionalni zajednici, Pokrajinski sekretariat za kulturu, informovanje i odnošenja z ozvirskima zajednicami, Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh i Nacionalni sovjet Rusnacoh. Nješka večer u Ruskim kulturnim centre u Novim Sadzezu s počatkom na 19 hodzin bude urjadova premijera predstavi «Skoreja Kohut za Kukurika».